wowe wari uri kuri moto? Yego njye nari mvuye mu modoka nuriye moto. Yego. Yanegeye imbere imodoka irangonga. Imodoka wari urimo niyo yakugonze? Yego. No, imodoka ntabwo nari nyirimo. Nari nyisohotsemo. Iyo wari usohotsemo? Yego, ngiye kuri bike noneho iyi modoka nini iradukurikira iratugonga. Irabakurikirira bagonga? Yego. Iyo modoka yari itwawe nande? Yari itwawe na Yampano. Na Yampano umugabo wawe? Naga umugabo wanjye Godfather. I'm sorry. Yampano mujya muvuga ibintu neza. I'm sorry mbabarire. Yampano mwari muri yari umufiance wanjye. Okay, umukunzi wawe? Yego, umukunzi wanjye. Okay, reka dukoreshe ijambo umukunzi wawe. So wasohotse mu modoka wurira moto yakugonze, byari ubushake ni accident byagenze gute kugira ngo Yampano agonge moto wuriye? Byagenze gute? Yakugonze yagonze moto ku bushake, mwari mwajyanye amakimbirane, byagenze gute kugira ngo Yampano agonge moto wicayeho ukimara kuri moto akayigonga? Yabikoze ku bushake. Yagonze moto uriho ku bushake? Yego, yagonze moto nari ndiho ku bushake. Ni ukuvuga ngo wari uvuye mu modoka mudangwa ubutabera ku muntu wese. Allo? Vava waramutse? Amakuru yaramutse? Wakongeye kwijwi gato ko uri kuvugira kuri? Uri kunyumva ahangaha? Yego, ahangaha ndakumva. Vava, amakuru yaramutse? Ni sawa, ndashima Imana. Urashima Imana? Imana ishimwe. Nguhamagaye ndi live. Nguhamagaye ndi live, so ngomba icyo ari cyo ndashaka kukubaza. Ndatekereza atari ubwa mbere wumvishirijwe, nitwa Godfather. Ndatekereza ndumva atari ubwa mbere. Amakuru yanyu? Ni sawa Godfather. So kunumva nta gatege? Nuko mbyutse kandi maze iminsi nanuwe ukuntu. Ubu rero nibwo nari ndimo ndabyuka. Nibwo rero murabyuka? Okay. Vava, umbabarire kuba nkubyukirije ku kibazo ngiye kukubaza, ariko uraza kwihangana. Ntabwo nagombaga, nari mfite byinshi ariko naravugaga nti okay, byari ibintu bisanzwe, ariko noneho inkuru naraye numvishe yatumye nifuza kukubaza ku nkuru nakiriwe mpawe n'abantu banjye Inyamirambo urenze kwa Mutwe ku bitaro kuri clinique ihari tariki 24 nakiriye inkuru ndetse n'ifoto urimo kwinjizwa mu bitaro, urimo kuvirirana wakomeretse. Vava, byari byagenze gute tariki 24 z'ukwezi kwa gatatu? Ntabwo nabihakana kubera ko uriya munsi rumva hari abantu. Yego. Kandi abantu twabyabereye ni ku muhanda. Yego. Ukuntu byari byagenze ni impanuka, nagize impanuka. Wagize impanuka? Impanuka wagize yari iteye ite? Wagize impanuka imeze gute? Iyi modoka na moto. Iyi modoka na moto? Yego. Wari utwaye imodoka ugonga moto? Ntabwo ari yari itwaye. Wowe wari uri kuri moto? Yego, njye nari mvuye mu modoka nuriye moto. Yego. Yanegeye imbere imodoka irangonga. Imodoka wari urimo niyo yakugonze? Yego. No, imodoka ntabwo nari nyirimo. Nari nyisohotsemo. Iyo wari usohotsemo? Yego, ngiye kuri bike noneho iyi modoka nini iradukurikira iratugonga. Irabakurikirira bagonga? Yego. Iyo modoka yari itwawe nande? Yari itwawe na Yampano. Na Yampano umugabo wawe? Naga umugabo wanjye Godfather. I'm sorry. Yampano mujya muvuga ibintu neza. I'm sorry mbabarire. Yampano mwari muri yari umufiance wanjye. Okay, umukunzi wawe? Yego, umukunzi wanjye. Okay, reka dukoreshe ijambo umukunzi wawe. So wasohotse mu modoka wurira moto yakugonze, byari ubushake ni accident byagenze gute kugira ngo Yampano agonge moto wuriye? Byagenze gute? Yakugonze yagonze moto ku bushake, mwari mwajyanye amakimbirane, byagenze gute kugira ngo Yampano agonge moto wicayeho ukimara kuri moto akayigonga?
yabikoze ku bushake. Yagonze moto uriho ku bushake? Yego, yagonze moto nari ndiho ku bushake. Ni ukuvuga ngo wari uvuye mu modoka hatarimo kumvikana, mwari mushwanye kugira ngo usohoke mu modoka? Yahagaze mu muhanda. Yego. Nta nubwo ari wenda ari no ku cyapa, yahagaze mu muhanda hagati asohora mu modoka, nanjye ndasohoka kuko nta kindi kintu ari gukora ako kanya, mpita mfata moto. Yego. Nuriye moto, noneho maze kwambara kasike, twegeye imbere gatoya, ndebye inyuma yanjye mbona yadukurikiye. Yego. Ngira ngo wenda agiye kudukurikira buhoro, wenda ahagarare nk'ahantu ababwire nsubize kuri moto nsubire mu modoka, ahubwo mbona yakisereye imodoka aratugonga njye n'umumotari. Arabagonga n'umumotari? Wakomeretse? Nyuma yaho rero narakomeretse mu biganza, ku maguru, ku matako, ariko nyine ako kanya nahise njyanwa kwa muganga, ngira ngo niyo mpamvu hari wabibonye gutyo. Niyo mpamvu nabibonye gutyo? Yego. Nyuma yaho ukimara kujyana kwa muganga kuva tariki 24 wabashije gutanga ikirego cyangwa wagiye kurega ya mpano wari umaze kukugonga? Oya, mu by'ukuri gatwara ibintu nk'abantu baba bamaze kumenyana. Ntago icyo gihe nta nubwo nari mfite n'imbaraga zo kuba nahita nihutira kujya mu bindi bintu. Nari mfite kubanza nkamera neza nkitaho. Nyuma y'uwabikoze asabye imbabazi rero, kubera ko hari ibindi nagombaga kwitaho cyane ndi gukurikirana, biba ngombwa ko nabiha umwanya ko icyo gihe. Hanyuma amakuru avuga ko mukimara kuva ku bitaro ukajya mu rugo, mukigera mu rugo yagufungiranye hanyuma akakwambura telefone, bifitanye isano n'ukuri? Twareka ibindi tube tubyira, ariko ntabwo bigiye nyuma y'ikoze, ntabwo bigiye kure y'ukuri. Ntabwo bigiye kure y'ukuri. Reka tube turekeye ahangaha. Nyuma y'ibyo byabaye, ya mpano amakuru yangezeho ni uko aya masaha afungiwe muri sitasiyo ya RIB i Kanombe. Byaba bifitanye isano no kukugonga cyangwa n'ibyo byabaye? Kadutegereze, gusa nanjye amakuru yakugezeho nanjye nuko nguko nyafite. Reka ibindi tubitegereze, dutegereze ibyo bari butangaze. Yego. Umva aribyo byaba byiza. Urakoze Vava. Kandi ubu ukumva gute none? Umeze gute? Warivuje, urimo koroherwa? Birimo biraza, urumva nyine mfite byinshi byo kwitaho bitanoroshye. Yego. Ariko donc namaze icyo gihe cyose nakimaze nyine ndi kwitaho, ndi kwivura, nafashe imiti neza uko bayimaye, njya no kwa muganga nyuma yaho bacekera ko nta kibazo mfite. Ariko nubwo ibikomere ni babyita inkovu. Yego. Inkovu hari ibintu biba bitarashira nyine, ariko byose bizagenda neza, ndizeye. Oya, bizagenda neza. Reka nkwihanganishe. Hanyuma mbere yuko ngusezera ni ijambo rimwe nshaka kubaza, muri uko kukugonga yaragambiriye gahunda yaragambiriye ni Imana yakinze akaboko, gahunda kwari ukubagonga akaburira? Ni Imana yakinze akaboko, kubera ko uburyo yabikozemo ntabwo ari ibintu yavuze ngo ndakoresha uru ruhande. Imana yenyine yakinze ukuboko, kuko ntabwo ari ikintu yavuze ngo ngiye gukoresha aka kantu gutya. Hari uburyo ushobora, nta buryo na bumwe buhari bwo kuba, ikiriho nuko Imana yakinze akaboko pe. Ubaho ntiwapfa ntiyaburira ngo mbaho, sinapfa, sinagira igikomere bikomeye cyane, kuko n'umutwe wari kumvaho bitewe n'uburyo iyo inyuma haba hari indi modoka. Yego. Ni Imana yakinze akaboko, kubera ko inyuma haza kuba hari indi modoka, n'ahantu n'umuhanda twari turimo ntabwo wari umeze neza, yari mu ikorosi, yari inyuma haza ikindi kinyabiziga. Ntekereza ko hari kuvamo ibindi bikomeye, sibyo Imana yakinze akaboko. Urakoze cyane Vava, ndagushimiye. Ubu ngubu mwazamuka Godfather. Ntabwo ngewe ahari ibyo tandukaniro yo wirira wibabara. Yego ndakumva. Reka imasa bayiki. Reka ndumva ngubwe Godfather. Yego. Nsobanura by'amafilime ariko nagira umutima woroshye. Oya, komera gusankara komera. Niba hano hari igitsina gore, niba hano muri abakobwa mwese rashaka mutapige screen, ngiye kwakinira amajwi.
Godfather ntabwo naravuze tuzanga akarengane kandi tukamagane. Sankara ntuvuge ngo gusobanura filime. Turi kumwe. Uyu mwana w'umukobwa nurisi mu byumvishe. None yarimo aravuga ngo mva umutima ugiye Yesu. Godfather ntabwo ngiye kubwira ngo urumva ngo bavuze ngo nyuma yahanga. Nibwo bwa mbere sa ndimo ndadidira ryamye mu cyumba. Bro, reka rero ngiye ku makuru nakoze investigation, reka mbaramburira inkuru y'ukuntu byagenze. Kuko urukumva niyo mpamvu babereye hano bro. That's why I'm here. That's why I'm Godfather. Byagenze bite rero Sankara? Urukumva? Ni ukuvuga ngo amakuru ambwira ko umuntu bita Yampano ngo yarabyutse mu gitondo. Godfather umubwire dukene gusengera urubyiruko kuko Yesu mwami. Mwishyiramo emoji rero mwokapfamwe mushyiramo emoji mu mutapinge screen dore birasha kugira ngo bamanure. Nkeneye igitsina gore aribo bamanuka muvuge ngo justice kuri Vava. Mwese ndashaka kugira ngo muvuge ngo justice kuri Vava. Amagambo umugore wa Yampano avuze murayumvisha. We kwinani Mutoni funga mic yawe. Nkeneye abantu mu byukuri ibyo avuze mura byumvisha. Yes. Sankara. Ibi bintu je ntabwo nzi kurya imboga. Sinjya mfata side. Murabyibuka ndara amajoro mvugira Yampano ngo yarenganijwe. But that motherfucker, he's evil. Uyu nta muntu murimo. This dangerous person. Byagenze bite rero kamaze babwira inkuru ukuntu yagenze. Musharinge revu mutapinge screen. Wenda uyu mwana w'umukobwa yifitiye ibibazo bye, ntafite iyo nibyo byose, ari mu bikomere. Je nabonye amafoto. Reka mbereka amafoto. Nari nayaberetse kuri kano ngire mbereka amafoto. Murebe namwe bro. Mundebere. Ribu. Sharibu yacu irakora. Ribu, thank you kabisa. Bro, ni ukuvuga ngo Sanka reba hano dore ibintu yakoreye umwana. Aya mafoto atandukanye niyo accident. Aya namenye yamurumye amazuru bro. Urimo kumva? Reba Sankara, ndebera. What? Ndebera. Ahangaha ni mu rugo. Aramufata akamushishimura ngo yaragiye abwira umwana w'umukobwa ngo azamwangirisa face kuko nta wundi ku buryo nta wundi muntu uzongera kumubona ngo amukunde. Turi kumwe? Ahangaha ndashaka ndebere. Dore accident y'imodoka. Ndebera amaboko y'umwana ukuntu yabaye. Ntimuhunge. Dore amaboko y'umwana ukuntu yabaye. Ndebera. Check. Dore nyamunsi. Dore. Kuko urukumva kuvuriya munsi. Kuva tariki 24 bikimara kuba. Naravuze ngomba kumenya exactly uyu mugabo afite ikihe kibazo. Dore. Umutipe yibereye kuri cannabis. Umuhanzi wanyu yibereye ku rumogi. Murarubona? Umutipe yibereye ku rumogi. Nguru. Dore urumogi. Dore nguru urumugara rufashe nguru urumogi dore warubonye? Nguru urumogi umujama yibereye kuri Canada. Nyuma yo gukubita umugore akamugira imyanse dore. Warubonye? Dore urumogi. Mvugira ngo urumogi. Nyamunsi yibereye kuri cannabis. Urumva? Yampano ngo yamaze kunywa runo rumogi ngo ahita afata ngo ibinini byita ngo tropicale, ngo niba ari tropicale mwabibonye ngo ibi byose ahangaha niwe mu rugo nibi, ngo ahita afata bino binini akabinywa ubundi ngo ahita amera nk'akanyamaswa. Bro, reba ukuntu yagize umwana w'umukobwa w'umunyarwandakazi. Mundebera amafoto namwe. Reba umwana yaragiye mu magambo ye, umwana w'umukobwa basobanura uko byagenze. Noneho check. Dore umwana w'umukobwa ibindi arabibibwiriye. Noneho arangije. Dore ndebera ukuntu yagize umwana. Dore ukuntu yagize umwana bro. Ndebera umwana w'umunyarwanda. Ndebera kiriya kigushu. Ndebera ukuntu gifata umwana kikamugira.
aha n'amenyo yaragiye aramuruma. Jesus ndebera. So icyo mvuga ni kimwe n'iki ngiki, ibi ntabwo ari ibintu byo gutororetinga. Yego turashima inzego pe, sha RIB thank you, RIB thank you. Iyi uyu kazungu mushya uresha iryo jambo nyagupfa aragenda akimara gukorera uyu mwana, akimara kumugonga byagenze gute? Kamatera story ukuntu yatangiye, mutapinga screen. Kamatera story ukuntu yatangiye mbere yuko amugira uko, akubita umwana akamugira uko, ariko ukubise mushiki wanjye gutya nakurangiza. Umuryango wafava mufata umwana wanyu mutazamubura, mufata uyu mwana mumuvana mu ya kira werewere kitazamwica. Urimo kumva byagenze bite rero? Story time raje amahereze nkuru ukuntu byagenze. Ni ukuvuga ngo ndebera umwana ukuntu ari mwiza bro. Nge nazana Kalachnikov. Ni ukuvuga ngo amakuru ukavuga wenda umukobwa urumva ko yifitiye n'ibibazo, afite ihungabana mu kuvuga ke, mwumvishe ko avuga amagambo make, urimo kunyumva asobanuye. Ni ukuvuga ngo ahangaha iyi ngiyi ni murder case, yashatse kumwica. Ntasi byo. So ni ukuvuga ngo iki kihambirwa bavuye mu rugo, mu ntega amatwi bavuye mu rugo baragenda. Ngo yabwiye uyu mukobwa, uyu mukunzi we aramubwira ati tuje muri sauna. Umukobwa aramubwira ati ntabwo ngiye muri sauna, ariko nta kibazo ndaguherekeza, niba ushaka kujya muri sauna ndaguherekeza. Ngo aramuherekeza muri sauna, amushyira mu modoka baragenda. Ngo bari kugenda bageze mu nzira, umukobwa abona imodoka imbere, ariko undi ngo yari kuri telefone, ari kuvugira kuri telefone y'ampano. Aramubwira ati ariko se wowe uri kuvugira kuri telefone, ntabwo uri abapolisi imbere ugira ngo bagufate bagufunge? Ebana ngo umuhungu nyamunsi niyo aramaze kumwe bimogi ngo aramugurukana, aramutuka wa kigoryi we, aramutuka bamumerera nabi. Banyura ku bapolisi, bakimara kunyura ku bapolisi ahita ahagarika imodoka mu muhanda, aramutuka. Mubwira ati wandaya we mani, amukorera tortire mbi, arangije amubwira toka kwa gari yangu, ahita amusohora mu modoka. Urimo kumva amuturumbura. Ibyo ngibyo ni kubisubiramo, ariko umukobwa amaze kubyumva, ntabaze kubibabwira, ntimumaze kubyumva. Amusohoye mu modoka, umukobwa mu muhanda hagati aravuga ati ndagira nte. Ahita uyu mwana w'umukobwa muri kureba hano nibwo yavuze ati reka nze fate moto nsubire mu rugo. Wagira ngo wari uhari mabere ya nyoko. Umva we Kigali vibes zika nk'uboroki wo kaborokwa, urakaborokwa muri ubu buzima ugende tuzahurire mu bundi butayipuka kubitwe n'inkuba, kagwe ku gasi ku manyoko. Ipu kabwera bwere karwa ruheri ku kibono gusa nta kindi nakubwira. Wabutunawe wabushita we kosho de la folle. Iki wewe uretse no gukubita umugore wawe wakubita na nyoko. Ipu ndakuvumye. So byaje kugenda gute bro? Umwana w'umukobwa yurira moto kwa kundi umumotari akimara kumuhereza kasike yuriye moto, ya mpano yakirije imodoka ngo muri ginane yakubise umwana w'umukobwa n'umumotari. Ngiye guhamagara umumotari nonaho, ngiye guhamagara umumotari. Ninde muntu uri mu Rwanda ngo afashe kumbwira umumotari aje hewani? Hagira umuntu ufasha ariko se zagira butise kazangira mutapinge screen baryamye. Urumva bro, ibaze gufata umwana nk'uyu. Hari ibyo nari munsi kuvugira hano byatumye mbabara. Urimo kunyumva? Sankara wiseka, nta gisekeje kirema. Urimo kumva? Hagira umuntu unyandikira iyi nimero, hagira umuntu unyandikira nimero ya motari, hagira umuntu unyandikira iyi nimero amuhamagare kuri ufite telefone gasanzwe Sankara. Irimo simukadi niyo ndi gukoresha. Ninde muntu ufite we ikibuga mpuzamahanga? Karma uranyumva? Gusa napfumba so umugabo ya masaha. Umugabo so yaramugira. Nawe ari igishega. Ugira umugabo sha. Wowe wita teta urahari? Ariko uraseka. Teta rimwe, teta kabiri.
ariko se nk'aho baje kubyagira hano baje kuhabya ibuka mama. de Lucas uherereye de Lucas uri he? Ndi hano Uherereye he? Utuye Kigali. Okay, ufite telefone iruhande? Telefone yindi Yego. nayibona. Wayibona ntayo ufite? Ndayifite. Urayifite? Nguhe nimero? Yeah, it's okay. Iriho amayinite? Andika 078 078 40 40 59 59 666 666. gatandatu tena. Yeah. Twagiye. Iyo nimero ndashaka kugira ngo tuyihamagare. Yihamagare numva. Ni yande? We yihamagare. Ngire ngo muyihamagare mvugane nawe. Leta nivuganira nawe. Kanomve. Kiza nk'idacamo. Amugabo wenda kugira nde? Irimo kuba call fail. Reka nzisubiremo ndebe nimba izo wambwiye arizo. 0784 05 96666. Exactly. Zirimo ziraba call fail. Utari we yarahabutse. So ahangaha iki gicucu ibintu nibire, iyi nkuru ni ndende. So nyamuca iyi kanza kwereke Nagiri muragenda nagikunda. Mungu wangu. So abantu mwumvishe amagambo y'uyu mukobwa muri hehe? Abantu mwumvishe amagambo ya Vava murahari? Muri he? Nimero iri guhamagarwa na benshi. Ese mama niyo mpamvu? No, igomba guhamagarwa n'umuntu umwe. Reka mwihamagarire. Reka mutapinge screen. Turashize. Jesus. Tapinge. Ya mpano yashaka kwica umugore we na fiance we. Tareke amahanga. Yarashaka kumwica. So ndashaka kugira ngo mbabwire ngo nyuma yuko umukunzi wa ya mpano atanze testimony amaze kubivuga, muragira ngo ndenze wiki. Hari ikintu mukeneye kumva? Ndi kubabaza. Give me a second. Nyuma yaho naje kumenya amakuru. Ndashaka wumve uburimanganya. Inyuma y'ibyo byose kukimara kubikora, ya mpano yaje kumenya ko umudamu yagiye kumurega. Hano dufite abantu 1700. Ariko mwankaniye mwatapinga screen mugakanda kuri iyo boro. Abantu 1700 munkurikiye hano ngiye kubakinira audio. Ya mpano ejo kikimara kumenya ko bagifashe. Zamukano ushobora gufollowing no pya. So byaje kugenda gute? Wizi ngo bimeze bite umusa? Abantu 1800 byaje kugenda gute rero? Mutapinge screen.
ngiye kubakinira ama audio wumva ukuntu rwahise rubigenza. Give me a second. Ngiye kumyutinga gato wizi bwira abantu batapingi. Abantu 150 mushaka kuzamuka murakicwa n'ubururu mumaze mutapinge. Ndazamura umuntu watapinze cyane. Mwashyize muri quest muri benshi, ariko niba hari umuntu ufite testimony n'undi buzamuri abandi mutapinge screen. Muri mutapinge screen. Nje banyita Godfather. Oh, you can call me Godfather. Biraterwa nuko nshaka kumpamagara. Tapote la famille. Iyo machine kwitaka. Ariko Godfather afite ikibazo gikomeye. Nk'iyi machine n'amafaranga nayuze, ni gute machine nk'iyi ngiyi yantwaye akayabo inconfusing asanka. Ayibona iyo mashini mwafashe visa hamwe uzabaze bro, mujyana muri Amerika. uzabaze bro, genda urebe manzu urebe size yayo bro. Ntabwo Sankara ntabwo bingi bari bya buri wese bakuri bwa bundi, manzu urebe inches zayo mani. Yavagirira hamwe nyine kuba afite inches mufatana visa. Oya reka nkwereke Sankara ntukandebe Godfather gutya ndakasa mutwere mishoyo. Ndatekereza ibyo machine ubizi sibyo? Urimo kunyumva? Ifite kangahe Sanka? Kaze ntayo tanakwereka ntuza. Ifite kangahe? Ni machine ni bangahe bagira machine ifite capacity nk'iyi ngiyi? Processor 3.10 core Intel i9 16 GB. Ntacyo mvuze. Ntabwo ibyo machine mbizi. Urabizi ubisobanukiwe gatsindwa. Uhita ubibona. Uhita ubyumva bro. Urimo kumva? Nase Godfather. Nje momo yanjye irafungwa ibi by'imashini ntaho cyo bimfasha. Ntabwo uri bwinyoherereze. Ntega amatwi ahanga ni 1 watt 1.96 ubwo ni 2 TB tera ebyiri. Koze cyane. Ntabwo ari n'importe ki man ugira machine ifite 2 terabyte man. Vietnam capacity. Mutapinge screen. Gitara tugana nabyo nabikumbura. Guys mutapinge cyo kutapinga na sharing screen badutemo inkuru icyushye. Bro, when we say terabyte ntabwo ari n'importe ki ugira machine ya terabyte man. Urimo kumva. Erega abantu binjije nago terabyte ebyiri bandikaho 2 TB kuko bakora approximate ari 1.9. Urakoze cyane. Izi ni kosho da. Erega bari tera ebyiri. Urakoze cyane. Baje basobanurira gabo bakanagiye no mu ishuri. Urakureza injiji. Nubwo ntamenye. Nubwo ntamenye ariko Godfather ayo madolari nago ayicarana. Godfather nyine umuceri. Kanzani inzara hano. Okay mutapinge so banyarwandakazi nk'ibisanzwe. Jewe ejo nkimara kumenya makuru ko yampana afunzwe nagombaga kwirukanka. Ahangaha jewe tariki 24 Sankara. Yego. Z'ukwezi kwa gatatu. Nk'ibisanzwe aba informa banje umuntu umwe muri mu staff banje bari Nyamirambo yarampamagaye. Ati boss umushahara umpa buri kwezi amakuru hana arahari bigenze gite? Ati ndimo kureba umudamu wa yampana ari kuvirirana. Bari kumwigiza no ku bitaro. Urenze kwa mutwe. Bullet. Itariki zinga. Tariki 24 z'ukwezi kwa gatatu. Bivuze ngo ibintu bimaze iminsi. Ntabwo njya mpubuka. Yampano arafunze, yego yampana arafunze. Urimo kunyumva? Tariki 24 nibwo nakiriye inkuru ivuye mu ba informa banje bambwira ko yampano umugore we ari kwinjizwa mu bitaro asa nk'uwataye ubwenge arimo kuvirirana. Turi kumwe? Turi kujyana cyangwa ntabwo turi kujyana? Ndakumva. Ahangaha ntabwo niyumvishije exactly what is going on. Nagombaga kumenya impamvu uyu mwana w'umukobwa wari uvuye mu bibazo bitamworoheye kongera kwisanga ari kwinjizwa mu bitaro arimo kuvirirana yakoze impanuka. Nashatse kumenya nk'umugore w'umusitari cyangwa nagombaga kumenya exactly what is going on. Amakuru naje kumenya nuko uyu mwana w'umukobwa yari amaze kugongerwa n'imodoka arimo kurira moto cyangwa ari kuri moto imodoka ikamukubita. Naribaje ngo iyi modoka igonze uyu mwana w'umukobwa vava ni yande ninde? Uyu mushoferi yacitse yari umugande cyangwa niba Abasomaliya batwara amakamyo? Hello? Yego ko iyi telefone bigenze gute ubuse kwese?
banyarwandakazi ndashaka kugira mutapinge screen. So mu magambo makeya rero, kuko njyewe sinkunda kuba buragiye mvuga amagambo make, sinkunda kuba ari inkuru. Let me try if I will find this person on map. Give me a second. So bisaba kugira ngo tumenye